Hello students, voina number system kan start dona concept pakhat poimo do divisibility rule of various numbers hemi voina an thiam dona entinan hemi solve lo ngai thutta se enge entin nge kan solve ang kan shathiam ngai lo tro hemi number lian do hi engin nge kan divide ang 25 nge 4 nge 9 eng berin nge le engin nge hemi a divide theyang le tin mo 625 hi 9 en divide theng mo ti te 4 en divide theng em le ti te mo hey number lian do do lo mian kan buai vek zelta chumi function voina hian hemi pakhat te ten atir train rule zong zong kan thiam ang voina an zira mo voina mi class zawa tiang tapo hi all samden kan solve thei dona tiang khoshani ran chuak dul tukta exam vela po okay so masabera chuan divisibility rule of true hi ange even number nia chu wangin number shim antinan 462 ato pahen even number omangai tuna even number ange omzia even number chu true in kan divide thei zong antinan 2 4 6 8 ti te even number vekania chuan and 0 po hi aom chon true kan divide te entirnan hemi hi 1560 atopa 246 omlo maseng 0 a oma chuwangin hemi po hi true kan divide te tuna kan chekang bahat te ten mo enge kan entur thil pani chi akan enangai atopa mi number hi even ani nge ni lo even ani turania chuan 0 omangai even omlo chuan 0 om turania 0 omlo chuan even om tur tuna pakhat ten kan chekanga 16 hi true in a divide them yes a divide thenga tinge enge achan jo topa 6 om even number om chutiang bok chon hemi po hi atopa 6 oma 2 in a divide the don chon hemi hi yes a divide the 2 in a divide the achan chu topa 0 om even number chum lo ma seng 0 om apalina po hi true in a divide the achan chu even number om ma seng pangana hi enruhai apangana yenge atopa 7 oma chuwangin 7 hi true in a divide thailo chutiang bo chan 5689 hi 5689 apo topa 9 oma number odd oma even nilo chuwain hemi po hi true in kan divide thailo chona to berami 4586 atopa nge om 6 om chan even number nya so true in kan divide te hemi hi true atan rule ania even number le 0 om nge ngai tuna divisibility rule of 3 number shim 3 in kan divide theinge thailo check turin number zongzo kan bel vek photang enge omzia chu entina number pakha 3216 nita se hemi 3 in kan divide the hemi takkiniamo tuna kan chekang entinge kan check don rule of 3 chu ange kan belang hemi number pali mo kan belanga 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 6 12 so 12 hi 3 in a divide the yes 4 mo 3 table oma 3 4s are 12 so hemi hi a divisible tuna hatan pahatte ten kan chekanga 3 le 6 kan bela engzat nge 9 hi 3 table mem yes 3 3s are 9 chumi wangjan yes hemi divisible tuna hemi kan check lenga 2 plus 5 plus 4 plus 1 engzat nge pani le panga 7 ya 7 le pali 11 le pakha 12 po 3 table oma kan cancel te so hemi po hi athai hemi po divisible 3 na divisible tuna hemi 146 yo 1 plus 4 5 plus 6 11 hi 3 table mem omlo wangin hemi a divisible lo tuna hemi gan chekanga 1 plus 5 6 plus 6 engzat nge 12 chan 12 plus 0 chu 12 ania 12 hi 3 table mem yes so can cancel it 4 in so hemi poi 1560 poi 3 in a divisible 78456 ituna ancheknga 7 plus 8 15 plus 4 19 plus 5 engzat nge 24 chon 24 plus 6 engzat nge chon 30 hemi 30 nia 3 table mem 30 yes 3 tens are so hemi poi a divisible tuna hemi say the here 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 4 20 plus 5 25 plus 8 33 plus 7 40 plus 5 chu 45 ania hemi 45 hi 3 na divide them yes 15s are mo chumi wangchon hemi po hi a divisible a chona to bermi vekan check lenga 5 plus 6 enzat nge 11 plus 8 19 plus 9 28 plus 2 30 hi 3 table omem yes 10s are so hemi po hi a divisible conclusion nge 3 in divisible lo ti check turin number zong kan bel vekang mo kan belanga chumi zo 3 in kan divide ang a divisible chuan 3 in a divide thei tinania a divisible lo chuan 3 in a divide thelo divisibility rule of 4 last two digits and
00 om za chu tan number pakhat zia kila 2484 tai dra last two digit sign ti dra ato berami digit pani kan entry na engzat nge 84 in hemi 84 hi 4 in kan divide them yes 21 in kan divide te chu wangin hemi takhini kan rule chumo hemi digit pani hi 4 in kan divide the ni chuan number zong zong poi 4 in kan divide te hemi kan rule ania chun 00 ti poi kan explain lok nga antinan 1200 divided by 4 nita se emo 648954200 divided by 4 ni se hey atopa 0 pani omatro atopa 0 pani a oma wangin hemi number shim hi 4 in a divide thei tinai chu so tunan chekanga tuna 14 kan enanga kan chekanga 14 chu shiat ngala tro 40 blam ngailo tuna number pathuma hian hey atopa number paniom tro 28 kan muwa 28 hi 40 bla omem on chu 4 in divide them yes 4 7s are chu wang hemi yes hemi a divisible 4 in divide thei 1460 a hian atopa mi number pani kan enanga 60 hi 40 bla omem on chu 4 in divide them yes 15s are chu wang hemi po hi 4 in divide thei heta po a number pani topa mi kan enanga 80 4 in divide them yes 22 chuvain hemi po hi a divisible heta 0 pani om 0 pani kan mu ve le kan ti masak per tur chu yes 4 in divide te hemi kan ril ru am tur chon heta hian 8 le 7 yo 8 le 7 hi 4 in divide them a thei mi lo mo a thei lo shim divisible lawa chuvain hemi number zong hi 4 in divide thei lo tuna second last 568900 hay 00 omlea chuvan hemi hi 4 in divide thai jona to berami 86 po hi 4 table omem no a omlo wangin hemi number hi 4 in divide thai so kan rule chu last two digit 4 in divide thai chuan number zong ka 4 in kan divide thai emo atopa 0 pani mu vele kan ti masak bar tur chu 4 in a divisible ti kan shiat ngal tur tuna divisibility rule of 5 ju ollu tugamo achanange achan ju last digit is 0 emo 5 om ngai antirnan 16 a 0 om lowa 5 pom lo chuvain he fail de hemi 16 hi 5 in a divide thelo tuna 1465 a he topa 5 oma chuvain he theya a theidona divide thedon 5 in he topa 0 oma hemi po hi 5 in a divide thedon heta true om a theidon lawa heta 5 oma hei po theidona heta 0 oma hei poi theidona ma se heta 6 om le de chuvain hei poi a theidon lo antinan 6250 divided by 5 ani chun hei 0 oma a divide theidon tinai chu 5 atan chuan atopa 0 emo 5 om ngai number dang chu eng ma pong hailo